Ndabasuje kandi mbaye ikaze mwese mukunda kandi mukurikira BizTime TV, ikaze mu makuru ya sport abagezweho. Nge ugiye kuyabagezaho ndi Grace Iratubona. Reka duhere rero ku bihembo bitatu Cristiano Ronaldo yaje kuba yakwegukana wenyine ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo ro kwa gatanu nyine nibwo i Dubai hatangirwaga ibihembo bya Global Source Awards. Muri ibihembo Cristiano Ronaldo akaba yarukanyemo ibihembo bitatu byose, aho yaje kuba yakwegukana igihembo cyo kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi ku isi mu mwaka ushize wa 2023, aho yaje kuba atsinda ibitego bigera kuri 54. Aza guhabwa kandi igihembo cyo kuba umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona ya Arabia Saudite. Kugeza ubu akaba nanone yaraje kwegukana igihembo cy'umukinnyi waje kuba yakundwa cyane, mbese nyine ufite abafana. Uyu rutahizamu rero w'umunyaportugal yaje kuba yabazwa igihe azarekera gukina umupira, aza gusubiza ko azawureka nyuma y'imyaka 10 iri imbere. Uretse Cristiano wegukanye ibihembo bitatu, hari bamwe mu bandi begukanye ibi bihembo bya Global Source Awards. Abandi babyegukanye rero barimo Erling Haaland watwaye cyo kuba umukinnyi mwiza w'umwaka, ndetse na Pep Guardiola wahaye cy'umutoza mwiza kurusha abandi. APR FC nayo yamaze kuba yasinyisha rutahizamu w'umunya Cameroon Souley Sanda wari umaze igihe kinini ayikoreramo igeragezwa, akaba uyu mukinnyi yaraje kuba yakwitwara neza muri Mapinduzi Cup, ari naho nyine yakoreraga iryo geragezwa. Uyu mukinnyi rero biteganyijwe ko yaba yamaze gushakirwa ibyangombwa yazagaragara ku mukino wo munsi wa 17. Iyi kipe izaba yakiriwemo na Police FC tariki 21 Mutarama 2024, ubwo ni ku munsi w'ejo. Naho Rayon Sport yamaze kuba yabona umutoza mushya w'Umufaransa Jules Mete ugiye kuba umutoza mukuru nyine w'iyi kipe, akaba rero yamaze kuba yagera mu Rwanda, aho agiye gukomeza akazi kari gukorwa na Mohamed Wade by'agateganyo guhera tariki 11 Ukwakira 2023. Mu ijoro ryo kuwa gatanu rero bwo ku munsi w'ejo nibwo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwari buhagariwe na Ngabo Robin ushinzwe itumanaho bwamaze kuba bwakira uyu mutoza mushya ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Twerekeje mu mikino y'igikombe cya Afrika, umukino wahuje Nigeria na Cote d'Ivoire. Nigeria yaje kuba itsindiye ikipe igitego kimwe ku busa. Ibi rero bituma iyi kipe ijya ku mwanya wa gatatu n'amanota 3. Ubwo bikaba bisaba ko izatsinda umukino wa nyuma mu itsinda A izahuramo na Guinea Equatoriale. Mu itsinda A rero riyobewe na Guinea Equatoriale n'amanota 4, ikaba yanganya na Nigeria, mu gihe Guinea Bissau yo yamaze gusezererwa kuko nta nota irabona mu mikino ibiri yakinnye yose. Ni mu gihe rero mu yindi mikino yabaye Misiri yo yaje kuba yanganya na Ghana ibitego 2-2 mu mukino w'umunsi wa kabiri w'amatsinda y'igikombe cya Afrika. Senegal yo yaje kuba inyagira Cameroon ibitego 3-1, bituma Senegal yo itsinda n'amanota 6. Cameroon yo iba iya gatatu, bituma Senegal hita iyobora itsinda n'amanota 6. Mu mukino w'abanjirije uyu, ikipe y'igihugu ya Cape Verde yatsinze Mozambique ibitego 3-0, ihita iyobora itsinda B iririmo Ghana na Misiri, ndetse ihita ibona n'itike yo gukomeza muri 1/8. Naho mu ikipe ya Tanzania nayo iri muri irushanwa ry'igikombe cya Afrika ho ibintu ntago bimeze neza cyane, kuko umutoza w'iyi kipe y'igihugu ya Tanzania Adel Amrshe yahagaritswe imikino 8 n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF, nyuma y'amagambo aherutse gutangaza nyuma y'uko batsinzwe na Maroc ibitego 3-0. Ku wa gatatu rero nibwo mu itsinda F habaga umukino nyine w'ikipe y'igihugu ya Maroc, ikaba yaratsinze Tanzania ibitego 3-0 muri iyi mikino y'igikombe cya Afrika 2023 kiri kubera muri Cote d'Ivoire. Nyuma y'uwo mukino rero bwo Tanzania yari maze kuba yatsindwa ibitego 3 byose, umunyarigeria utoza Tanzania Adel Amrshe yatangaje ko Maroc ifite abayifasha gutegura imikino n'abasifuzi mu buyobozi bwa CAF, akaba ariyo mpamvu itsinda. Nyuma yo gutangaza ibi rero, impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Maroc yahise irega uyu mutoza, nyuma nibwo CAF nayo yafashe umwanzuro ko agomba guhanishwa imikino 8 adatoza bijyanye n'aya magambo yatangaje, ndetse anacibwa amafaranga angana n'ibihumbi 10 by'amadolari. Usibye rero kuba yarahagaritswe imikino 8 adatoza na CAF, ikipe ye y'igihugu ya Tanzania nayo yahise iba imuhagaritse. Kuri ubu ikipe y'igihugu ya Tanzania ifitanye umukino wa kabiri na Zambia ku cyumweru, ikazabitozwa na Hamadi usanzwe ari umwungiriza. Ndabashimiye rero mwese mukunda kandi mukurikira BizTime TV, mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu byo nagahoraho, amakuru ameze neza cyane aya sport ndetse na entertainment. Mugire ibe byiza. Nge ndi Grace Iratubona.